u onu otačbinu koja nije ona prava, zato je ta nedjelja bludnog sina potresno govori o tome kako se taj sin mlađi drznuo da oca kaže daj mi deo imanja Boga. I otišao i potrošio to besputno. I kad je to sve potrošio, on kaže se zaposlio kod nekoga čovjeka koji mu je dao da čuva svinje. I on je izgubio dostojanstvo, on je izgubio popuno svoje poštovanje prema sebi. Jel bi vi išli da čuvate svinje? Ili bi išli da čuvate svinje? Kad imate tako dobrog oca, išli bi da čuvamo svinje kad smo sve potrošili i kad smo se upropastili i onda idemo da čuvamo svinje, a kad smo od takvog dobrog nebeskog oca koji nas voli i nas poštuje, da mi idemo da čuvamo svinje, to znači u tom trenutku mi smo izgubili osjećaj za naše dostojanstvo i pre svega za samopoštovanje. I kaže, kod tog čovjeka je on radio, a sveti oci tumače da je taj čovjek knez ovoga sveta. Jer on nije dao da bludni sin može da jede od onih rošića što svinje jeđahu. Iz jednog razloga. Što mu je bilo važno da se svinje ugoje, nego što se ovaj hrani i da preživi. To je nemilosrdno kako knez ovog sveta šiba i maltretira čovjek. I to je u triodu došlo u drugu nedelju poslije Mitara i Fariseja. Znači, idemo jedan korak dalje. Zatim dolazi mesopusna nedelja, gdje se govori o strašnom sudu. Čita se odeljak iz nedelje o strašnom sudu. I već pripremamo se za časni post, karnevalom, karne, meso, valo pustiti. Znači, u tom karnevalskom periodu se već pripremamo za dolazak časnog posta i onda na nedelju siropusnu čitamo evanđelje od 3 vrlina, a to je prvo molitva i post isticanja istinskih blaga. Kaže, nemojte da nagomilavate blaga koje neki lopov da vam oduzima, nego sticajte ona blaga koje su neoduzimljiva misleći na duhovna blaga. I tako počinje sada časni post sa trimirjem, koji je jedan lekoviti priod, draga braćo i sestre. Trimirje je toliko lekovito zato što svake godine iznova se spušta blagodat na svakoga koji je posti. Onaj koji je počeo post nekada, on zna kako je to u početku vrlo nezgodno i što to predstavlja teškoće. Ja znam iz svog ličnog iskustva, evo, pošto smo u Akademiju duhovne ustave, ja ću vam kazati da sam povraćao u početku kada sam postio. Sjećam se da mi je to bilo strašno, ali onda sam mojim duhovnikom razgovarao i tako dalje. I nekako sam smanjio i nekako uspio je sve. Kad druga godina već nisam povraćao. I treća godina ništa. Četvrta, odjednom svake godine u tom periodu se spušta na čovjeka jedna takva lepa blagodat koja čovjeka uvodi u razumevanje tajne izbavljenja čovjeka. Tako da ne treba se bojiti vremena časnoga posta ili smatrati časni post vremenom gubitka, nego to je vreme dobitka. I upravo svake godine iznova čovjek je ovako ne kaže, može 50 dana su preda mnom, kako ću to izdržati, ali u suštini odjednom se spušta jedna neizreciva blagodat Božja i čovjek odjednom se raduje i vidi kako telo sarađuje sa dušom. Nikada ovako lepo ne možemo da doživljavamo funkciju tela našega kao vreme posta. Jer sticajući blagodat, mi odjednom osjećamo kako ovaj telo postane saradnje i kako se spušta blagodat do tog tela i koje sam od sebe pomogne da naša duša bude lepa. Što ćemo kasno vidjeti, ima toliko veze sa ikonama.
Tako da ovaj vrlo lekoviti period je čudesan i uvodi u jedan novi odnos prema životu, a to je blagodatni odnos. A šta je blagodat? To uvek iznova kažemo. Blagodat je nesebična ljubav Božja. To treba čovjek da pamti uvek kad je čovjek u potrazi za Bogom, ovako kao jedna Isusova molitva. Jeli, šta je blagodat? Blagodat je nesebična ljubav Božja. Kad to čovjek sam sebi ponavlja stalno, blagodat je nesebična ljubav Božja. Sama blagodat od sebe proradi i useli se u čovjeka. A tu blagodat su osjećali apostoli. Apostoli su pozvani prvim pozivom, što mi kažemo prva ljubav. Prvim pozivom su apostoli pozvani i rekli: Gospode, za tebe sve činimo. I oni su se odrekli svega. Čega nismo se odrekli? Šta nismo ostavili? I onda je Gospod pitao apostol: šta ljudi misle ko sam ja? Pa kažu, jedni kažu da si prorok, drugi kažu da si jedan od velikih proroka, drugi kažu da si prorok Ilija, neki čak kažu da si vaskrsli Jovan Krstitelj. A Gospod kaže: dobro, ali vi šta vi kažete? I sveti apostol Petar kaže u 9. glavi, kraj 8. glave, početak 9. glave Markovog evanđelja, kaže: ja mislim da si ti Mesija, da si ti Hristos, sin Boga živoga. Dobro, kaže Gospod, ako je tako, onda mi sad idemo za Jerusalim. Što je najinteresantnije, ako dobro gledamo Markovo evanđelje, mi ćemo vidjeti da on to kaže na krajnjem severu Galileje, u Kesari Filipijskoj, da bi pokazao: evo sad smo tu došli sa našom misijom, ali sad dolazi ono pravo zbog čega sam ja postao čovjek. Ako vi hoćete za mnom da idete, vi morate da uzmete krst svoj i da idete za mnom. I ja idem u Jerusalim, a tamo će Sin čoveči biti predan u ruke neznabožaca. On će biti tamo ispljuvan, izgrđen, išiban i ubit će ga. Sveti apostol Petar kaže: a nemoj, Gospode, nemoj to. I šta je Gospod odgovorio? Satano, iza mene. Opisom, iza mene. Jer je rekao: ajdete vi za mnom. Petre, ne ideš ti iza mene. Negdje je prevod kaže: beži od mene. Nije dobro. Opisom mu znači iza mene. I oni polaze znači u Jerusalim i tamo strada slovo Božje, jagnje Božje. On sve detaljno unapred zna. Sve detaljno zna. Čak na preobraženju, na putu iz severa Galileje za Jerusalim prolaze pored Tabora, na preobraženju u Lukinom evanđelju, ako uporedimo Luku, Mateja i Marka, mi ćemo vidjeti da kod Luke Mojsije i Ilija govore na Taboru o stradanju slova Božjeg u Jerusalimu. Ima jedna knjiga, se zove Sinopsa. Vidim da je sad to profesor Kubat izdao. To treba recimo tu sinopsu poneki pogledati i vidjeti kako kaže Marko, kako kaže Matej, kako kaže Luka. I to je interesantno. Luka kaže da su Mojsije i Ilija tu i govore o stradanju slova Božjega u Jerusalimu. O tome kako treba stradati. Zatim, na ulazak u Jerusalim, on kaže: idete tamo, nađete jedno magare, uzmete i spremete da ja uzjašem i da uđem u Jerusalim. Onda za tajnu večeru kaže: idete tamo u onu ulicu, pa kad nađete nekoga sa krčakom vode, tamo uđete u tu kuću i spremate pasku za mene. Znači, u detaljima Gospod zna šta će mu se desiti. I pored svega toga, Petar kaže: ja tebe neću izdati. I Gospod mu odgovori: 2 puta će zapevati Petar, 3 puta će se ti mene odreći. On sve zna i vidi. I određuje vreme blagodati.
On je taj ko određuje blagodat. Jer on zna svaki trenutak, on zna svaki moment. I na kraju Gospod Hristos ostaje bez učenika svojih i ostaje bez apostola. Svi su se razbežali. On ostaje u jednoj nesnošljivoj samoći. Sam Hristos je doveden u stanje jedne nesnošljive samoće, ali ukazujući na to upravo da je zato došao, da to trpi, da to dragovoljno prima, kako bi podelio blagodat svima onima koji traže svetlost svoj duši. I zato u grobnici, kada je došao junoša, kako Markovo u evanđelji kaže, i kaže, ženo, što plačeš? Nije ovdje, nego idi u Galileju i kaže da će vaskrsli Gospod ih tamo sresti. Naime, on blagodaću vas postavlja sada, on blagodaću vas postavlja 12-toricu, njihov odnos posle krsta i vaskrsenja. Znači, odnos nas hrišćana prema duhovnom životu, to je odnos blagodati. Sve ono što mi primamo, to ne po našoj zasluzi, zato što smo grešni i slabi i to treba u ovom časnom periodu da nas prati, da sve shvatimo u kontekstu blagodati koja se izliva na one koji su verni njemu i koji su strpljivi. I sada u prvoj nedelji posta vidimo u triodu, trebalo bi po pravilu da se slavi spomen u prvoj nedelji posta na Mojsija, Arona i Samuila. Ako otvorimo triod, mi vidimo da su stihire, kanoni, tropari, kondaci posvećeni njima, a to nije slučajno, zato što počinjemo na čisti ponedeljak i na prvu pređeosvećenu liturgiju da čitamo parimeje od početka Starog Zaveta. Na 6. času se uvijek čita odeljak iz parimeja i tu počinjemo od Adama, od stvaranja čovjeka. Dakle, časnim postom, triodom, se ovdje počinje iznova cela priča o čovjeku i njegovom značaju i njegovom naznačenju i njegovoj tragediji. Tako da ćemo kod svetih otaca imati, kod Vasilija Velikoga i kod svetog Ambrosija Milanskoga, tumačenje ljudskog bića. Oni kažu zašto je čovjek dobio glavu, zašto je dobio oči, zašto je dobio nos, zašto je dobio usta, zašto ima uši, šta znači te ruke. I tamo na jedno mjesto kaže sveti Ambrosije Milanski, što su kolena ljudska lepo napravljena da bi čovjek mogao da kleči. Jer kaže, Bog ništa toliko ne želi i ne voli kao kad mi, njegova duhovna deca, idemo na naša kolena i klečimo pred njim. Ništa radosnije i dragocjenije pred Bogom nema kad njegova duhovna deca sva idu na kolena i njemu se obrate i mole za korekciju i za blagodat i da im da snage. Tako da je to jedan tako lekoviti period da i Mojsije sada dolazi u prvoj toj nedelji i izgleda da su do 9. veka uglavnom u toj prvoj nedelji posvetili tom događaju spasonosnog delanja Mojsija i Arona i Samuila. Međutim, od 9. veka dolazi do jednog obogaćenja trioda i triod prima odjednom spomen na vaspostavljanje svetih ikona. I to upravo zbog toga, zato što je crkva ovim triumfom nad vaspostavljanjem ikona doživjela i oslobođenje od svih neprijatelja koji su vekovima pokušavali ovu veru u pastira koji umre
o smrti pastira, gdje su ostali, znači, ovce bez pastira i o toj blagodati. Kako su odjednom ovim praznikom pobeđeni svi napadi na tu pastvu. Kako se neprestano pokušava i dalje protiv ovoga večnoga pastira koji je svoje spasonosno delo izvršio jednom za svagda, da se proslavlja upravo sve ono što je vekovima kroz vaseljenske sabore dostiženo. Dakle, u prvoj nedelji posta, koja se zove Nedelja pravoslavlja, slavi se od 9. veka i spomen vaspostavljanja poštovanja ikone. 843. godine, za vrijeme carice Teodore i patrijarha Metodija, posle dugog gonjenja ikona. Kako je sve to izloženo u sinaksaru te prve nedelje časnoga posta. Sinaksar je, dakle, jedna vrsta žitija svetih, postoji poseban sinaksar, a u stvari u nekim minejima i triodima i pentikostarima je sinaksar ubačen posle 6. pesme iz kanona ujutro. Toga dana, te prve nedelje časnoga posta, najbolje pre liturgije, a može i pred kraj bogosluženja, obavlja se u sabornom hramu pred vođem nadležnim arhijerejem čin pravoslavlja. Episkop izlazi na sredinu hrama sa sveštenoslужiteljima koji iznose ikone Spasitelja i Bogorodice i svetih i polažu ih na nalonje. Sastavom svojim ovaj molebni i blagodarstveni čin služi očuvanju mira u crkvi i obraćanju zabludelih na put istine. Protiv bezumnog ikonoboračkog pustošenja i osiromašenja hramova hrišćanskih ustali su svi veliki nadahnuti duhovnici u prostranom Vizantijskom carstvu. Uz njih je stajao sav blagoverni narod, koji je srcem osjećao da su ikone izvanredno pomoćno sredstvo molitvenim dušama, kao stepenice uz koje se duše dižu nebesima i niz koje silazi pomoć. Uteha i blagoslov od Boga na sve koji ih poštuju i pred njima se mole Bogu. Pravoslavlje je dakle doživjelo trijumf nad ikonoborcima u nedelju pravoslavlja 11. marta 843. godine. Sabor ovaj, koji je održan, znači 843. godine, u Svetoj Sofiji u Carigradu, potvrdio je pre svega odluke 7. Vaseljenskog sabora u Nikeji i konačno afirmisao bogoslovski i crkveni karakter pravoslavnog ikonopisanja i počasnog poštovanja i poklonjenja timike proskinisis, čest i poklonjenje svetih ikona. To je vreme patrijarha svetog Metodija ispovednika i pobožne carice Teodore. Tada dolazi do pune projave celokupnog značaja i smisla dogmatskih odluka 7. Vaseljenskog sabora u Nikeji o svetim ikonama, dakle održanog 787. godine. Međutim, mi govorimo ovdje o 843. godini. Sad u nastavku, u narednim decenijama, i to sve jedan proces do 12. veka, tu su dodati u nedelji pravoslavlja i u stvari kroz 7. Vaseljenski sabor i odluke ostalih Vaseljenskih sabora, znači prvog Vaseljenskog sabora, 325 u Nikeji, 381. drugi u Carigradu, 431. u Efesu, 451. u Halkidonu, 553. u Carigradu, 681. u Carigradu. Dakle, ovo slavlje, vaspostavljanje ikona je jednostavno vremenom dobilo jedan sveopšti karakter proslava svih dogmata pravoslavnih u istoriji crkve.
To i nije slučajno, zato što posle 843. godine se osjeća jedan opšti procvat crkve. Zato smo rekli da je nedelja pravoslavlja i posvećena očuvanju crkvenog mira. Jer kroz sve to odjednom se razvilo ne samo ikonografija, nego i crkveno pesništvo. Ono što mi danas pevamo u hramovima, u crkvi, ono što mi imamo u triodu i u pentikostaru, to je u stvari tek svoju završnu formu dobio u 12. veku, tako da recimo Mineje, Oktoj, koji je započeo sveti Jovan Damaskin, pa onda pentikostari, triod i tako dalje, oni su od ovog datuma, dakle 11. marta 843. godine, dobili jedan takav neslučen razvoj da je došlo tako, da kažemo, do opšte eksplozije crkvene umetnosti, duhovnog života i procvat manastirskog života. Pa mislite da je slučajno da baš u to vreme nastaje Sveta Gora? Može biti to slučajno. Sve to ide jedno uz drugo, jedna opšta obnova, jedan opšti proces vaspostavljanja. Odbrana ikona po sinodikonu, to je saborski proglas iz 843. godine, predstavlja pravo proleće za pravoslavnu crkvu i pravi procvat svih blagodatnih darova Duha Svetoga. Kao jedan novi Pentikost, znate, jedan novi praznik duhovan. Dogmat o ikonopoštovanja doživljenje kao potvrda i reafirmacija celokupne hrišćanske vere, a posebno hrišćanske istine o ovapločenju Boga i o oboženju čovjeka, što je u crkvenom životu pravoslavnog istoka dovelo do neslučenih razmjera razvoja bogoslovlja i crkvenog liturgičkog pesništva, bogosluženja kao takvog i duhovnog života i pre svega crkvene umetnosti. Pobedom pravoslavlja se razvila bogata teologija, pre svega teologija ikona, koju je još započeo sveti Jovan Damaskin, a nastavili su je sveti Nikifor Carigradski, sveti Teodor Studit, sveti Fotije Veliki. Došlo je i do naglog razvoja pravoslavne ikonografije svuda u Vizantiji i širom pravoslavnog istoka. Nažalost, ko je bio vođa Vizantijskog carstva 787. godine u Nikeji? Pošto je car umro, nasledila je cara Irina. A carica Irina je bila žena. A ovi rimski naslednici tamo, velikog rimskog carstva, u Franačkom carstvu u to vreme, oni nisu prihvatili to što je u Carigradu rimskog carstva. Ovo je propalo tamo, treba imati u vidu i to da ikonoboračka strast na istoku je strašno iskomplikovalo odnose istoka i zapada, da je na kraju poneki put zapad je više zaštitio poštovanje ikona nego istok, što je šteta, zato što na istoku dolazi sada do jedne popuno nove situacije, da Karlo Veliki više neće da poštuje ikonu. Papa je bio pod jakim pritiskom Karla Velikog. Karlo Veliki vršio jak uticaj na crkvu i on je bio taj koji je uveo i nesrećni dodatak filiokve u simbol vere. Tako da ima jedan sabor koji je držan u Frankfurtu 794. godine, u kome Karlo Veliki još jedan put sa mnogim biskupima diskutuje značaj ikone i oni odbacuju sve odluke i proglase Nikejskog sabora. Tako da do dana današnjega nije slučajno što jedan rimokatolik sa ikonama ne može mnogo da, jednostavno, oni ih imaju kao ukras, kao dekoraciju, ali kao predmet poštovanja i, kako kažemo, proskineze ikona, to oni jednostavno nemaju. Ja sam, recimo, sekretar za te međucrkvene poslove, samo mi pravoslavni smo sačuvali, dakle, tu tradiciju
i kod nepravoslavnih to je prosto iščezlo. Kod kopta, hvala Bogu, ima, koji su posle Halkidonskog sabora napravili svoju sopstvenu crkvu, kod njih je to očuvano, ali recimo na zapadu ne. Za čudo, mi ćemo uvijek misliti da kod protestanata oni to i onako odbacuju kao detinjasto i to sve. Međutim, ko putuje po univerzitetima Europe i vidi dogmatičare protestantske, vidi da ima među protestantima koji su učitelji drevnog crkvenog učenja, sve više razumevanje ima za tajnu ikonografije. Tako da to je jedno čudo, zato i postoje jedna prijemčivost tih ljudi za pravoslavlje, jer njih to interesuje. Dok kod katolika to ide jako teško, mada i tu ima izuzetaka, zato što mogu ljudi ipak slobodno danas, nema više tih lomača i to sve, onda može čovjek popuno normalno da se ipak opredeli. Pojavljuju se mnogi nadahnuti crkveni himnografi, kao na primjer braća Teodor, vrlo važni iz Carigrada, i Teofan Načertani, Josif Himnograf i Teodor Studit. Baš u to vrijeme dolazi i do konačnog oformljenja oktojha i upopunjenja brojnih posledovanja velikih i malih praznika u minejskom i pashalnom ciklusu bogosluženja. To smo malo prije rekli. Razvijena je velika misionarska delatnost crkve u vreme patrijarha Fotija i njegovih učenika Čirila i Metodija. Bilo je to vrijeme velikog preporoda veselog crkvenog, duhovnog i kulturnog života u svim oblastima i dimenzijama. Opaža se i preporod duhovnog života, posebno u manastirima. Iz poznate škole svetog Fotija Velikog izašao je veliki broj značajnih učenika, kao što su Nikolaj Mistik, Areta Kesarijski, Calav Mudri, Simeon Netafras i drugi. Iz studijskog manastira sa Svete Gore i sa Svete Gore Atonske širi se taj utjecaj i na Srbiju, na Bugarsku i na Rusiju. To je vrijeme pojave i prvih ruskih svetitelja i podvižnika, vrijeme nastanka i cvetanja manastira, Rile u Bugarskoj, naše Studenice, Hilandara, Kijevsko-Pečerske lavre i drugih centara među pravoslavnim Slovenima. Tako da i kroz tu živu misionarsku djelatnost Nedelja pravoslavlje sve više poprima jedan sve pravoslavni karakter. Konačnom pobedom crkve nad ovom jeresiji ikonoklazma vaspostavljene su u crkvi Hristovoj mir i jedinstvo. Sve pravoslavne patrijaršije i episkopije našle su i obnovile su svoju saglasnost u veri, u svetom predanju apostola i otaca crkve. Recimo, po pitanju slabljenja Božjega, ispražnjenja, recimo, jako u to vrijeme nije postojao ni telefon, niti pošta u današnjem smislu i tako dalje, ipak se vidjelo da su crkve koje su stalno napadnute u svom predanju, liturgijskom predanju, uvek imali tu ideju o preegzistenciji slova Božjega, da je slovo Božje preegzistentno, da je reč Božja preegzistentna, da je Sin Božji preegzistentan i da se on isprazni kako bi primio čovjeka u svoj ipostas, odnosno u svoju ličnost. Svete ikone na vidljiv način projavljuju nam bogolikost i hristolikost, to jest ono što čovjeka čini lepom i bogolikom živom ličnošću. Lepom. To vidimo kad pevamo stihire pokojnima i obuci nas u prvobitnu lepotu, tamo kažemo. Znate? Tako da kad na sahrani uvek se molimo Bogu da onaj pokojnik koji tamo leži, da ga Bog prima i da obnovi u njemu tu prvobitnu lepotu. Dakle, sve ono što čovjeka čini vrednom ličnošću i sposobnom za večnu lepotu, za večni istinski život u ljubavi sa Bogom i sa drugim ljudima, u zajednici crkve, u zajednici sa Hristom i sa ljudima kao Hristovom i svojom bogolikom braćom.
U saborskom proglasu iz 843. godine se kaže: klanjamo se i poštujemo i sa ljubavlju celivamo svečasnu ikonu čovečanskog ovapločenja Boga slova, pomazanog božanstvom i ostavivšeg nepromenjenog, tako da onaj koji je pomazan verom smatra da na ikoni vidi samoga Boga koji se javio u telu i sa ljudima poživio. Klanjamo se i čast odajemo i ikoni presvete Bogorodice, i ikonama svečasnih Božih svetitelja, uzdižući oči duše naše ka prvoobraznom liku i uznoseći naš na nesvatljivo i neizrecivo. Srž pravoslavnog ikonopoštovanja jeste ljubav, jer ikona vidljivo svedoči da je Bog istinski postao čovjek, ali i da je čovjek kao duhovno i telesno biće sposoban i dostojan da smesti u sebi i projavi Boga, da se sjedini s njime u međusobnoj ljubavi, u besmrtnom životu, bez gubljenja svoga ljudskog lika, odnosno bez gubljenja svoje ljudske ličnosti. U proglasu se opet kaže: mi ne izobražavamo lik nevidljivoga božanstva. Naprotiv, pošto je jedinorodni Sin Božji koji u naručju očevom, spasavajući svoje stvorenje i vodeći je natrag i smrtne osude, izvolio da postane čovjek, blagovoljenjem Oca i Svetog Duha mi zato izobražavamo sliku njegovog ljudskog lika i njegovog po telu ljudskog izgleda, a ne njegovog nesvatljivog i nevidljivog božanstva. I time nastojimo da našu veru predstavimo jasno i vidljivo, pokazujući kako Gospod nije prividno našu prirodu sebi prisajedinio, nego da je samom stvarnošću istinski postao savršeni čovjek po svemu. Evo toliko htio sam da vam iznesem ovoj nedelji pravoslavlja. Ako imamo vremena, preveo sam nešto iz Sinaksara, koje se čita u nedelju pravoslavlja. Uglavnom, taj Sinaksar ukazuje na to čudesno doživljavanje blagodati Božje, da je čovjek u stvari stalno napadnut od onih koji su bili lišeni blagodati i oni su bili kao pravoslavni ispovjednici učutkani od onih koji nisu imali blagodati, ali onda nije važan kvantitet, nego važan je kvalitet. To znači, mogu oni koji su protiv živog predanja pravoslavlja da budu u većini, ali ne mogu da se suprotstave onoj maloj grupi, ali kvalitetnoj grupi koja se drži, dakle, blagodati Božji. Tako nedelja pravoslavlja postaje trijumf blagodati nad svima onima koje su vekovima pokušavali da učutkaju one koji su branili pravoslavno predanje. Evo toliko sa moje strane. Prešli Vladiko, dozvolite da se u ime naših studenta, svi prisutni, vama zahvalim na zaista nadahnutoj vašoj reči. Manje više stvari o kojima ste govorili su tu negde, ali vi ste to rekli zaista na jedan način koji mene lično zadovoljava. Mnogo sam o tome čitao, ali vi ste pomenuli blagodat Božiju, ponekad ne govorimo mi, nego blagodat od nas govori, to se osjeti. Zaista vam veoma hvala što je ovo upriličeno u toku velikog posta, kad zaista se nekako čistimo koliko je moguće i duhovno i telesno, i nije slučajno, nisu oci, nije koincidencija datuma da to bude prve nedelje. O tome sam mnogo razmišljao, nekako počnemo od ikone, a ikona je lik, a stvoreni smo po ikoni, po liku Božijem, stara slavenska reč je obraz. I ono molitvu koju čitamo pred početak liturgije, prečistamo o liku Tvome, klanjamo se Hriste, upravo počinjemo sa obnovom zaprljanog ponekad lika našeg unutrašnjeg Božjeg u čoveku, da taj lik, ikon očistimo u sebi i da zaista sličimo i ličimo na Boga. Zaista vam mnogo hvala, a možda bi bilo dobro da malo i razgovaramo, da bude i dijalog
a ne samo možda monolog, svakako i to je dobro, ali mi smo žive duše i živa crkva, žive ikone koje gledaju, misle, razmišljaju, bore se i tako dalje. Pa evo, izvolite, možete možda neko pitanje, objašnjenje, dopunu i tako dalje, izvolite. A slobodno, nemojte se sučavati. Imam jedan kurs ovdje. A imam i ja još nešto da kažem. Izvolite. Imate neko interesantno pitanje, slobodno. Inače bih volio da vam iznesem za tu blagodat upravo u svetlosti vaskrsenja koje se na ikonama predstavlja. Naime, sveti oci su upravo u duhu celokupnog pravoslavnog bogoslovlja zapazili jednu malo neobičnu stvar, da u evanđeljima se pominju 3 vaskrsenja. Ima vaskrsenje Jairove kćerke, ima vaskrsenje sina udovice i ima vaskrsenje Lazara, četvorodnevnog. I kad idete kod svetih otaca, da li su bili na severu, tamo Skandinavija, Škotska, Engleska i tako dalje, sveti Patrik, šta ja znam, da li su bili dole u Aleksandrijskoj patrijarši, da li su bili u Kapadokiji ili kod sirijskih otaca, Jefrema i Isaka, ili kod Jovana Zlatousta, ili na zapadu kod svetog Ambrosija Milanskog i drugih velikih otaca, kod svih je saglasje u tome da su ta vaskrsenja ukazi na sagrešenja ljudske duše. I kažu, Jairova kćer, ona je tek umrla. Tako kažu, evo malo pre umrla, došla si suviše kasno. Sveti oci kažu, zašto je Gospod vaskrso Jairovu kćer? Zato što teo da ukazuje na nas ljude, da bi mi ponovo se vratili prvoliku, da mi trebamo da razumemo da našim grešnim pomislima izazivamo smrt naše duše. Time što se mi bavimo i sprijateljimo grešnim pomislima, pa naša duša prima smrt. I zato kaže kako treba odmah se zagrliti Gospoda Hrista i moliti se njemu, kako bi se čovjek oslobodio odmah tog prvog napada koje zahteva, koje, što smo rekli kod onog čovjeka, gdje smo se zaposlili i ono najgore, nismo ni smeli popuno da se hranimo kako treba. Zatim ima sin udovice koji je već 2 dana mrtav, kako kažu u evanđelju. I ne samo što to kaže, za razliku od Jairove kćeri, on ne leži više u sobi, nego kaže kako jedna povorka njega vodi kroz gradske kapije. I sveti oci kažu, zašto je to gradska kapija? Kažu, to su pomisli koje izazivaju našu smrt, ali koje su već i prešli u dela. Znači neki kriminalac, neki pljačkaš i ubica neko, nije samo što je pomislio da vas ubije, nego on je već i izvršio to ubistvo i to je ljudima poznato. Jer ono što tajno radimo, što mislimo, to ljudi ne mogu znati. Ali ovo, ipak to ljudi mogu znati, zato što će se pre ili kasnije vidjeti da je taj toga ubio. Ili druge grešne pomisli koje ima čovjek. Dakle, tu su kod drugog sina, znači, vaskrsenje i njegovo vaspostavljanje time što i Bog i to oprosti. Ako se čovjek obrati Gospodu Hristu i moli od njega pomoć. A kaže, a šta je sa Lazarom četvorodnevnim? Kaže, Lazar četvorodnevni, on je već, kako kažu sestre, on već smrdi. I tu su čak zapazili ovo. Kako je Gospod Hristos rekao, gde ste ga položili? I uporede sveti oci to sa
zovom Gospoda slova u raju, kad kaže Adame, gde si? Adame, gde si? Ovdje imamo gde ste ga položili, a ovdje gde si? To znači ovdje pad čovjeka, ali kažu 4 dana, to je zbog toga zato što ne samo što je grešna pomisao nas napala i ne samo što smo izvršili tu grešnu pomisao, nego što smatramo da to uopšte nije strašno. Da je to je potpuno svejedno i to nikom ništa. Kaže, to su znači teški gresi koje su ušli u naviku i koje čovjeka potpuno unakaze. Oduzimaju potpuno njegovu prvobitnu lepotu i zato je i tu vaskrsao, jer pokazujući svoju blagodat, on je ušao u sve pore duhovnog života ljudskog bića. Znači, on razume svakog čovjeka i on hoće da izbavi svekoliko, znači, čovečanstvo i zato je morao da vaskrsne. Možda je on vaskrsao još drugih, ali evanđelisti ukazuju, ako gledamo sve na ta 3 vaskrsenja i sveti oci su rekli, to nije moglo, kaže, to su sveti evanđelisti i oni su imali ipak jedan određeni koncept zašto su to tako napisali i zašto je to u različitim sličnostima. To svakako ima ponovo relevantnost za ikonografiju, za obnovu čovjeka i za nadu da je čovjek, makar šta je sagrešio, on je sposoban i dostojan u pokajanju njegovom. Da on u suštini vaspostavlja svoju prvobitnu lepotu, ali moleći se Slovu Božjem i grleći Hrista kao jedinog spasitelja, koji je u mogućnosti njega da vaskrsne upravo iz tih njegovih dilema i ponora. Hvala. Pa ja ću jedna možda nedoumicu koja mi stoji. Recimo, predstave na ikonama Boga kao Svete Trojice. Da li vam je možda to blisko, jer znamo za vreme ikonoborstva koje je bilo Hristoborstvo, je bila jeres opasna. Ima kod otaca koji u 8. veku, ne samo damaskin, koji govore da slikamo Hrista jer je radi mene postao materija, vidljivi, imamo pravdu i tako dalje. A ima na mjestu, čini mi se daleko od savremenika Germana, patrijarha Carigorskog, koji je pisac i beseda i liturgijskih tekstova, on na jednom mjestu, čini mi se, kaže da Boga Oca citira proroka Danila u Starom Zavetu kao Vethi den u stardanima, da bar u njegovo vreme nije bilo, ili nije bila bar često, predstava lika Boga Oca. Da li možda je vama nešto više u tom pogledu poznato? Duh Sveti znamo, slika se srodno sceni Hristovog krštenja kao golub koji silazi, ali da li vam je blisko možda, da se niste time nego to su teške lekcije. Jako teške. To su teške lekcije, ali malo nešto što sam okusio kod svetog Vasilija Velikog. I svima vama preporučujem da pre ili kasnije uzmete pisma svetog Vasilija Velikog. Sveti Vasilije Veliki je pisao mnogo, iako je vrlo rano umro u skoro 49. godini, jeste, on je uspeo strašno puno pisma, a govorimo o 370, to je 75. 79. godine i zamislite, sačuvana su ta pisma. Ima edicija sačuvane i u tim pismima on govori drugim pastirima o problemima bogoslovskim koje se javljaju. I u kapadokijskom bogoslovlju se upravo uvek govori o tajni Svete Trojice u svetlosti Boga Oca, koji je, znači, u bogoslovlju i iskustvu crkve onaj koji je monarhija, on je princip jedinstva te Svete Trojice. Celokupno jedinstvo Svete Trojice počiva na očinstvu.
I tu govori Sveti Vasilije kako moramo da razlikujemo između ličnosti i suštine. I Sveti Vasilije kaže, ne možemo zamišljati suštinu bezlično. Ako je večna ta suština, ona mora da ima i jednu ličnost. Ali naravno, na osnovu te suštine, 3 su 1, zato što je jedna suština, ne 3 suštine. Jedna suština. Jedna usija. Jedna suština. I sada Bog Otac, ako tako možemo da kažemo, pazite, pokušat ću malo slikovita budem. On postane svestan te suštine i kaže da. Slikovito. On je bespočetan. Pre svega, on je bespočetan. On je uvek jedan. Njegova suština je uvek jedinstvena. I on kao otac kaže toj suštini da. Može i ne da kaže. To Vasilije kaže. Vasilije Veliki. On nije Bog po nužnosti, nego po ljubavi. Znači, on postane svestan i u tom trenutku on je već otac i zato ima i Sina i Duha Svetoga koji ishodi od njega. I pošto se sin ova ploti, mi možemo samo u pravoslavnom bogoslovlju da slikamo Sina i Duha Svetoga, tako je. Ali Oca naše da, on afirmiše. Sveti apostol Pavle, koji nije bio u 12 stolici, ali on ima tako visoko bogoslovlje, da u njegovom bogoslovlju upravo to trojično bogoslovlje upravo se ovako izražava da je Sveti Vasilije samo od Svetog Pavla uzeo, znači, njegovo učenje i to povezao sa duhovnim stremljenjima svoga vremena. Zato je ta tajna suštine, ona u Otcu biva zato što, kaže Sveti Vasilije, ne može biti jedna suština gola. Jedna suština mora da ima jedan lik svoj. Ne možemo da zamišljamo tu suštinu, znači, bezlično. I zato nikada nije bio običaj, i to je dobro, i to je, hvala Bogu, tako što kod nas, kod mlađih generacija i mlađih umetnika, da se oni uopšte toga pitaju. Da kaže, zašto je, recimo, obično se ide, kaže, to nije ni tako važno, ali bogoslovski, kad se gleda, ima to posljedice za naš duhovni život. A to vi znate bolje od mene, a znate, radi se o vrlo teškim lekcijama. Koga to interesuje, nek se posti i moli Bogu i otvori u izdanju Besede u Novom Sadu, dogmatske teme, negde strana, vidjet ćete u sadržaju, bogoslovlje kapadokijskih otaca. Tu je mitropolit Jovan Pergamski pokušavao da iznese sve ono što je Sveti Vasilije Veliki u ovim pismima uglavnom izneo i za vas može da bude jako korisno za ikonopisa izuzetno, jer čitajući to što se kod Kapadokica kaže o Bogu Otcu i o Bogu Sinu, to nadahnuje još više čoveka i dovede ga u još jedan dublji i ljubavni odnos prema onome što on duhovno čini. Tako, koga to interesuje, možete da u biblioteci sebe kopirati, u tamo kad otvorite sadržaj, vidite bogoslovlje kapadokijskih otaca. Između mnogih drugih tema, knjiga se zove Dogmatske teme. Izvolite, da li ima možda još neko slovo? Možda da dopuni nešto? Pevamo nešto. Možemo da čujemo to što ste preveli iz Sinaksara? Molim? Rekli ste malo pre ste preveli nešto iz Sinaksara, ako možemo da čujemo. To je lepo. Ako nije dugačko. A nadam se da moj srpski nije toliko, da je vama muka posle ovoga. Ja sam uvijek rekao, moj pokojni otac, on je bio sveštenik, on je od ujutru do uveče bio, za mene vaspitavala moja majka i tako sam suviše kasno učio srpski, što mi je žao, ali ispred našeg prestolonaslednika sam daleko. Jer on kaže za predsjednika Nikolića, Toma je došla. Kažem, pa ne može, Toma je muški rod, da li kaže završi se na A. I naša vladika. I naša vladika. A Cezar
princeza Katarina ne može shvatiti reč prtljak. Kaže, ima toliko suglasnika. P, r, t, l, j. Kaže, to mora pritiljak. Tako ona ne kaže ni vrlo, nego vrlo. Ona kaže, ja sam vrlo srećna što je došla naša vladika. Tako da meni oprostite ako nešto ovdje. Jedan izvod iz Sinaksara, izvod. Odnosno, šta je rečeno u tom saborskom proglasu? Sinodikon, šta znači sinodikon? To je, znači, saborski proglas Vaseljenske patrijaršije. Može i mi imati naš sinodikon, ali ovdje, kad kažemo sinodikon, mislimo na taj određeni iz, znači, 843. godine, to je, stvari, saborski proglas. Sljedeći proročkim izrekama, idući za apostolskim poukama i sledujući za evanđelskim povestima, proslavljamo dan obnovljenja. Je prorok Isaja veli da se obnavljaju ostrva Bogu, podrazumevajući po tim ostrvima crkve ne zna božaca. A crkve su ne prosto građevine i ukrasi hramova, nego punoća pravoslavnih, koje su u njima i pesme i slavoslovlja kojima služimo Bogu. Ali beše kod nas surovost, velike zlobe. I ipak nam je procvetalo rano proleće blagodati Božije, u kojima smo se okupili da činimo molitve blagodarenja Bogu za dobre žetve. Jer zaista neprijatelje koje ružiše Gospoda i koje sveto poklonjenje njemu u svetim ikonama obeščastiše i koje se uznesoše bezboštvom svojim, njih čudesni Bog sruši i razori drskost od parništva njihovog. Međutim, nasljeđe Hristovo jesu oni koji su smrću njegovom ispunjeni i koji su mu poverovali propoveđu reči Božje i likovnim izobraženjem kroz koje veliki plan spasenja biva poznavan od iskupljenih. Kroz krst i stradanja i čudesa njegova prekrsta i posle krsta, od kojih ugledanje na njegova stradanja prelazi apostolima, a od ovih mučenicima, a preko ovih stiže do ispovednika i podvižnika. To je lijepo sa onim mislima koje oci kažu, Hrista može razumjeti samo onaj koga ispoveda u onom trenutku kada je Gospod razapet i vaskrsnu. Pravo razumemo Hrista samo u svetlosti krsta i vaskrsenja. Jer to je dragovoljna njegova smrt. Dragovoljna da bi Otac njega pozvao iz toga sna. Ali Bog se setio našeg poniženja, kojima nas poniziše neprijatelji Gospodnji, kojim poniziše nasljeđe Hrista njegovog. Zato je Bog naš bio umoljavan sopstvenim milosrđem i privoljevan molitvama majke njegove, a još i apostolskim molitvama i svih svetih, koji su zajedno sa njime pretrpeli uvrede protiv ikona. I posle dugogodišnjeg vremena, izrugivanja i beščašća svetih ikona, Gospod je povratio pravoslavlje samom sebi. I posle dugih godina zlostavljanja učinio je nama nedostojnima oslobođenje od muka i teškoća, izbavljenje od nevolja i proglašenje pravoslavlja. I povratio nam sigurnost poštovanja ikona, pa i praznik svetih ikona, koji nam donosi sve što je spasonosno. Jer na ikonama vidimo stradanja Gospodnja za nas. Krst, pogrebenje, ad umrtljen i pobedu vaskrsenja. Podvigi i vence mučenika, spasenje koje naš prvi podvigo položnik i podvigo davalac i vence davac izvršio na zemlji. Ad umrtljen je isto mnogo važno, zato što oci uče i u liturgičkom pesništvu toga ima, da je zbog poniženja, zbog slabosti Gospoda Hrista, đavo nije mogao da prepoznaje njega kad je ušao u ad. Znači, on je stao, kaže, ovo je moje carstvo. To je taj knez ovoga sveta. Ovdje ulazi onoga kome ja dozvolim da ovdje ulazi. I Hristos je zbog slabosti njegove. Jer on, kada je bio na krstu, kada su rekli, ti koji si duge ostao, što ti ne siđeš sa krsta? Ili
kada je Pilat pitao koga želite da vam oslobodi? Varavu ili Hrista? On kaže, Varavu. A šta da radim sa Gospodom Hristom? Raspni ga. On je sve to pretrpeo. I tako nečastivi nije mogao da prepoznaje Hrista koji je oslabio nas radi i on je ušao kao jedan od mnogih smrtnika u tabor smrti i tamo treći dan zasvetlio vaskresenjem svojim. I zato je oslobodio sve oni koji su držani u adu. Zato je to jako važno da je to ovdje uneto pored krsta i vaskresenja. Jedna ikona, tu svečanost danas praznujemo, u njoj se zajednički radujemo i veselimo molitvama i moljenjima i kličemo psalmima i pesmama. Ko je Bog veliki kao Bog naš? Ti si Bog naš koji jedini činiš čudesa. Psalam 76, 14. do 15. stih. One koji su se rugali tvoje slavi, ti si ponizio. Ponizitelje tvojih ikona i one koji su napadali tvoj lik, pokazao si otpadnicima. Zato smo blagodani Bogu i pobedi Gospoda nad ovim protivnicima. I govorimo ovako. Onima koje dolazak Boga s logosa u telu, rečju, usnama, srcima i pisanim ikonama ispovedaju, večan spomen, a svi odgovaraju večan spomen. Onima koji ispovedaju razliku suština jedne iste ličnosti Hristove i njoj ličnosti pridaju stvorenost i nestvorenost, vidljivost i nevidljivost, stradalnost i nestradalnost, opisivost i neopisivost i božanskoj suštini pripisuju nestvorenost i tome slično, a ljudskoj prirodi priznaju ono ostalo i opisivost i rečju i ikonama, večan spomen. I tako dalje, nema sad potrebe da sve to, dakle, to je sigurno ikona. I Natalija, izvolite. Da li je ikonobostvo sasvim nišće za nas 1843? Da, posto 843. Ikonobostvo kao takvo da, ali kao što smo rekli, razvojem posle Karla Velikog je došlo do toga da nikada nije prihvaćeno na zapadu taj razvoj ikonografije, tog bogoslovlja, što je primetio posle i svaki onaj koji je predvodio pravoslavlje da je počelo zapad i istoku da se otuđuju. Dakle, nije bilo ikonobostvo kao takvo, ali bilo je otuđenje. I to duhovno otuđenje zbog nesvatanja ovoga saborskog proglasa i zbog celokupnog razvoja koje je, hvala Bogu, na istoku uzeo tragove. Zato će sveti Atanasije Atonski pozvati sve one tamo u Svetu Goru, kaže dođite ovdje na Svetu Goru, i onda mase monaha iz svih krajeva Bizantijskog carstva, čak dole iz egipatsko-sinaitske tradicije, oni su isto svi pošli da bi to još jednom vaskrsnuli. I to je danas što kaže vrhunac u svetogorskom monaštvu i u svetogorskoj duhovnosti. To svaki onaj od vas koji je bio na Svetoj Gori, on to osjeća da svetogorski monasi u tom duhu žive. I zato uvek imaju probleme da mnoge stvari koje su u savremenom svetu za crkve bitne, da to nose zato što imaju jedan veoma konzervativan stav prema ovoj bitci koje je trebalo pobediti. Na Svetoj Gori ima jedan napis, kaže neka sve ostane kako jeste, pa da vidimo kako će biti. Imaju jednostavno, upravo iz bojazni da ponovo se vas postavlja nešto što bi crkvu uznemirilo. Tako da možemo da kažemo upravo ovim razvojem nedelje pravoslavlja na istinski način je ušao mir u crkvu Hristovu. Pogledajte naše pravoslavne crkve. Kako su, iako su različite u jeziku i u mentalitetu, običajima, ali ipak je najlepše kada smo svi mi pravoslavni, iako dolazimo iz raznih naroda, kada smo mi okupljeni i zajednički. Upravo zato što smo se izbavili jednom za svakda od ovoga večnoga neprijatelja. I to je nedelja pravoslavlja i zato i tu nedelju pravoslavlja toliko svečano slavimo. Može ja da pitam još nešto? Koju je veću ulogu po vama odigrao, carica Irina ili carica Teodora u vreme ikonoborstva?
Pa Teodora, zato što je morala da snosi sve one posljedice koje su bile odmah poslije njenog vremena, ali to ne znači da Irina nije ponela jako veliku žrtvu. Međutim, Teodora i Sveti Metodije su mnogo zaslužniji. Ali Irini je bilo teže u to vreme? Politički, da. Ako nema više pitanja, da se zahvalimo našem vladiki, koji nije ovdje prvi put, svakako nije ni posljednji put. Mi volimo kad se presuđeno dođe ovdje, a mi osjećamo i njegovu ljubav kao našeg vladike i episkopa, koji voli ovo što mi radimo, stvari volimo crkvu i zaista nadamo se u dogledno vreme opet. Vladika je blizu ovdje, gleda šta mi radimo, vladika dovodi ovdje delegacije koje dođu iz svijeta, oni dovede ovdje. Jednom ovdje došao, vidim vladika vodi neke mitropolite, episkope i oni šetaju ovdje, što je dobro. Kao riznica, kao velika riznica. Ovdje zaista mnogo znači ovo što mi radimo, ta vladika istakao više puta. Reč je o nekoj vrsti, ako hoćemo, duhovne terapije ili leka, ozdravljenja iznutra naše pomesne i ne samo naše pomesne crkve. Zaista, ovdje se ikone rađaju, one su plod vere, ovdje lečimo ikone, imamo konzervaciju i tako ono nasljeđe pravoslavno koje je staro 500.000 i više godina, koje je možda vremenom dotrajalo, ovdje obnavljamo, sledujemo onome što je bilo i u tom duhu stvaramo koliko možemo i umemo, a sve je plod vere, tako da nadamo se. U Minhenu kad sam stanovao, ispod mene je bio jedan lekar homeopat. To je, kao što znate, alternativna medicina, neki Peter Müller. I on je, znate, stanovao ispod mene, ja sam u potkrovlju bilo i jedno večer sam ga pozvao da se upoznamo, pošto sam se tek uselio tamo i kažem, dođite kod mene da sedimo zajedno, da pravit ću mali snack jedan. Imao sam običaj lepo iz tostera pravim tople sendviče. I stavio sam u topli sendvič prašku šunku i sir i on je rekao, pa ja to ne jedem, ja sam vegetarijanac i to, što vi to pravite? Ja kažem, pa takav je običaj. Kaže, ja sam vegetarijanac i neću to da jedem. I bio mi je strašno čudan, jer je zaista odbio moje gostoprimstvo. Međutim, mi smo tako lepo razgovarali i poslije smo prešli na druge teme i tako dalje. I zamislite, poslije nekoliko nedelja on meni daje ključ od svoga stana, a rekao mi da je ateista i da on sa Bogom nema ništa, sa duhovnim životom, ništa. Dao mi ključ zato što su majstori ušli u njegov stan da tamo stavljaju neke kablove i dao mi ključ, kaže, molim, ja ću biti u praksi, ako bi mogli da im otvoriti. I vidim tamo ikonu Bogomajke iz Rusije u njegovom salonu. I uveče kad se vratio, ja sam ga pitao, pa dobro, rekli ste mi da ste vi ateista i to sve. Pa kaže, pa smetati ne mora da smeta to. Tako da sam rekao, dobro, u redu, sigurno neće da smeta. Ali on je, vidite, videvši kod mene moje ikone, ja imam puno ikona, imam ikona od, dakle, ikonu slikara, znate, puno. Kad je to vidio, on je, znate, ipak da imam i to, može ipak da bude do smetati, ne mora. Posle izvjesnog vremena, vidim u noć, negdje u 2:30 je izašao sa taksijem, bila teška zima, negdje da, valjda imao zadatak od nekog koji je bolestan i poslije par dana smo se sreli, ja kažem, gospodin Milo, što ste vi one noći u 2:30 izašli? Pa kažem, to je upravo sam htio s vama da razgovaram, kaže, tu ste vi trebali da idete. Kaže, zašto? Pa kaže, zvala me jedna baka koja očigledno imala duhovne probleme, ali ona me zvala da ima osjećaj da će dobiti infarkt. I kaže, što sam mogao kao lekar, ja sam sedio u taksi, išao kod nje i pregledao baku. I onda sam ja baku pregledao i vidio da nije ništa strašno. Ja kažem, bako, verovatno ste se zbog nečega uznemirili. A on kaže, jesam.
Pa kaže, a zbog čega? Pa kaže, moj sin je večeras u 8 sati išao u bioskop i nije se do sad vratio. Pa kaže, a koliko vaš sin ima godina? Kaže, 55. Kažete, zato ipak kaže, vi iz crkve i koji živite duhovnim životom, morate sa nama lekarima da sarađujete, jer kaže, to je otišlo mnogo daleko. Ali vidite šta to znači, zato ovo vaše, što ste vi ovdje organizirali, znate koliko je ovo značajno za naše društvo i pre svega za našu generaciju. Zato volim da dođem ovdje, jer znam blagotvorni utjecaj koje činite vi, koje pojma nemaju. Vašim radom ovdje, i ovo što me raduje, što i medijski vi to pratite, vašim radom ovdje možete mnogo dobro seme nabaciti u našem društvu. I zato i zaista volim puno da dođem ovdje kod vas u vaš posao. Možda preosvećeni, ako možete da kažete neku reč studentima, kako da kažem, neku reč podrške, duhovne podrške, kako da oni pristupe ikoni, kako da žive kroz ikonopis i uopšte kako da nastave posao. A ja mislim da vi svi znate da uvek svako treba da ima svog duhovnika. Ja sam imao ogromnu korist od duhovnika. Treba tražiti duhovnika. To je mukotrpno. Ja sam često puta bio izgrđen od nekih otaca koji su kritikovali moje nestrpljenje u traženju duhovnika. Treba strpljivo tražiti svoga duhovnika i Bog onda poslije dodeli jednog pravog duhovnika koji može čovjeku upravo da pomogne. U svemu smo mi laici i slabi i potrebujemo savjet i pomoć, i bratsku pomoć. To je mnogo važno. Kad sam našao mog duhovnika u životu, onda je bilo odlično. Onda poslije. A to je lepo što ipak Bog ih prokazuje. Kao što ima teška vremena, ali ima duhovnika. Moj prvi duhovnik bio jedan Peruanac, mislite. Iz Perua, bukvalno iz Perua. On živi na Svetoj Gori, izvesni otac Simeon. On se zvao Miguel de la Jara. I živeo na Svetoj Gori, a bio student u Štokholmu, u Londonu i u Parizu. Bio student umetnosti. I u jednom restoranu gdje je radio u Parizu je jednom kroz kuhinski prozor vidio kako sedi jedan pravoslavni monah i išao da vidi šta je to. Pita šta je to, ko ste vi? Pa kaže, ja sam pravoslavni monah. I znate ko je taj bio? Otac Vasilij Grolimund, koji je danas u Njemačkoj kod Frankfurta drži srpski pravoslavni manastir, koga je mitropolit Amfilohije rukopoložio. Dakle, to su čudesni putevi kako Bog pojedine ljude prokaže poslije duhovnicima. I to želim svakom studentu da uspeva u svom radu, u svojoj marljivosti, u svom liturgijskom životu, uvijek da ima i taj blagoslov da izabere sebe jednog dobrog duhovnika. Dajte, poslušajte se. Molitva. Hoćete da otpevamo zajedno? Hoćemo. Možemo Sjati Bože. I to manastirsko, to ide ovako. Sjati Bože, sjati krepi, sjati bezsmrtni, pomiluj nas, sjati Bože, sjati krepi, sjati bezsmrtni, pomiluj nas, sjati Bože, sjati
Svetemu Duhu i nyní i prísne vo vieky viekov. Amen. Sviatý bezsmrtný, pomiluj nás. Sviatý Bože, sviatý krepký, sviatý bezsmrtný,